Вулаган, кураган, итлеген батне чималдан пілдер ішлете теріс информация елсе читереген сен уяве. Республикері терлі массалы информация хадырсенче ішлеген сем Рашей дада чываш печечен кунесене паллы туреш. Елана кене ергепе чимат турезене терлі награды бачыслареш. Уявы чываш патшалық университетінче культура керменінче ертрі. Уява пуғыннызыне чималдынах республика пышлығы Олег Николаев тюрегімалба яваплы өшшін тавдуза саламларе. Хакуранда хакы юлдашсем, журналистика ба, печепе, информация бе хазин пурнышне шигандарна жинзем. Панги уявзем, я тебе сиречудан черелен саламлаза, пурныша ырлықсылық телей тада анажызунады. Чыва журналистикинже кыжал сумлы юбилей сағалмар. Наци бежежін первайхи кыларыме хыбар хажат тухма бұшланырамба шырвын билік шулшидет. Шауын бегех унын пызыки жинже тандыш ажа-быжа кыларыме бе тыван адыл журнал тұғырвуны шул тулдарать. Комсомольский, Падырель, Канаш, Куславка, Вармар, Прачка в район хажат жизенде кыжал шавра жул. Хрещензасы вадыр, вакыт хажат ширимбилік тулдарать. Чаваш патшалық телерадиокомпании жинде пызык пілдері шлешак шул. Республикара телегурав утмылмыш шул, радио хыбарлав тағырун билік шул ішлейд. Рашей тада чаваш пиджейджин куня, журналистикара нумай жул тырашаган, пулдарулы да хазенешне чундам парынна калем ыстызене терлі награды бачислареш. Перенештерсем, чаваш патшалық телерадиокомпании директорын жюме Елена Егорова, чаваш радиоран нумай жул тырашаган Маргарита Кабитова, Алексей Енейкин корреспондент, чаваш автономия облачне ергеленерембе, шержул житнене халаланы медалей тивешреш. Владимир Тиндеев телеоператора, республикари цифра адалановень министерствень хизеп худжибе числареш. Пиджет куне, пидин нумай награда земпе савандар чинзине. Всем ежинче шамрыксем нумай савандар жимана. Пирин хамрын дишада, шамрыксем пиди пулдарулы ишлеше. Везем жинчун саванатман. Везем аслизем вренце калазапыныне шудайлсе лайк шавна врензе бурса. Шавдире пулдарулы талантлы шамрыксем нумай тезашлабеп хамрын коллектив радио рада провсем пирин телевидение реде чилай. Шамбата взене малашне депызык ану жузем сунатып. Керек мемлеште чунжеререн юратса дузасын хыйын үрішмешне барадех. Хыбарзем шират пыре, тірлерен кыларым, фильмзем үгерет пыре, яланақ халық шуғышне онланза, тәріслік перге жудатмадыры жат бар. Хамын кулинки пулдарулығы жинчете, шак чынлыға тытса бұрастедіп. Мүжіндесене чынзымақ, ол темле хыды жерене де жемшетме бұлдарад. Шак чаваш автономиен шыржулық медалі, ол баллах манжын пиде бұзық награды. Ол манын азатте азан несен баттырлығы, ол манын атте аннен күн жүлі, ол манын шемье, ачазем. Шавымбада ердюшізене мана чаплачистуны жын пиде бұзық тавзымахи қалады. Елана кене ергебе уявра журналист премизен лауреат жизене палыртреш. Шемен элгер премие игимінде жиримеш шулжын, чваш патшалық Канашын республика хажаджин корреспондентне Владислав Николаев абаджиш. Республикари журналисты Николай Никольский яджелі премия, хыбар хажадам фотокорреспондентже Сергей Журавлев тивишря. Леонид Ильин премине гжал иги журнализа. Хыбар хажад корреспондентне Андрей Михайлова, тада Канашен хажатра ишлеген Артемий Мясникова памайы жынна. Хавханза ишләне жүхне награда берге шутламастын. Перенеше пызыға хурса хакланы вара, чуна шеклеть, хамрума шыны телевзем лартма хистеть, теше лауреатсем. Республика Хажатра выросла дух событий баллах знаменитости шувашскими корнями. Чавашландывал Чаваш юнель баллы жинзем. Эшлеме бушланы бына темежи жулгай Аллах. Шулдалкра темежи жинба интервьюзем калар запына. Анжак пөлдір Чынақта ұтлара қашлерім, мәжіндезесін бере хамырын пиджет министерстве грант уйырса баджа, шав грант пулышны бе, ептарлы ғулазыне шитсе келдім, әпхю, чәмбір, хузан, нумай жимба бұлдым. Самахран пирін паллы биатлонист Максим Чудов, олимп чемпионе Виталий Константинов. Уява бұштарыны зен кымылне савынышлы концерт шеклеря. Чвашен Галарамвали, Алиса Александрова, Виктор Степанов, Игорь Ульянов.